Monday niya eMoria. Anyeke lezi zinto zibe khona emhlabeni bese singazenzi. Guys, asenze yonke into. This hi big. Ofuna ibadge nayi enye. Ngizomnika ngaloku adidizela no. Awudingi pastor azogqoba la. Faka la. Hayate gosha. Hayate. So ungaloku manje ufuna ukuzula, ufuna ukunderstand ukuthi umephi. No, why should you understand? Yeah? Why should you understand ukuthi umephi? As long as uphila kusho ukuthi ume everywhere. Everything on earth belongs to you. Mina ngifuna ufike ezulwini uNkulunkulu athi hey wena wayesana tayelo bese ngithi oh nekithaba bathu no kilona tayelo no. Mina nolikhanyana apa maze sisi ngikupela mazete ashi. So whoever oshoda ngebadge nayo angaloku adideka azibuza ukuthi ibadge itholakala kuphi naye. Then guys kuyakozeta yabo manje futhi konje thi le ngoma le yasezethe si emnandi le beyiculwa uSolimuhulu konje thini ola seve ola kazi hi Thabi Yabula, join me say no you can join me baba ke bitsa le magwana na kore na taba le tsebo tsalang man ke bitsa semenier an join ko kerekeng ya laganyana baba wa ifita fitisa ke re no join me se ska nna ya kwana le kwana ola seve ola kasi batlo jumpa ke shape mkhukhu nete ba tshwanshebe ya baba na ha ke jumpa zo ba nshebile batho lona guys. People are watching. Ola seve ola kasi hayi Thabi Yabula isho njalo ibila ikubhadeli isho njalo vele oh na nice Thabi Yabula ay nice Thabi Yabula manje ngasa DJ hayi singasayiqulile